Polkalama sani o oema le tula fono e whiwhialanga ngau leo whatasi me fo le sunga le li sa tini sinia le talenga ya tu maravao sikia sumo le tato whatsoa i le sofa dalawan tu maravao malo le ngā lue e malo fo le o sei mai le riva engo le fiafi. Yeah. Se fo munia lo to fa se manuva pe fo il tato le sfasla ne fiafi e mo na fa fela il pe la sila tato tnu. Yeah, mo me tato fa salongo mo tato polkalama ne fiafi e mo pe le tua. So la se fata fai tau langa i fa pe fo te mountain mats tu mai o tato tnu. Yeah, me se tato pa nga masani mo la fa funga. Yeah, mo mai mo fo so la se tafara ni tnu mo ne kiropi. Yeah, malo se fo mo ni malo tawata. Ja, tu te tau fai fa ma lo la vale on sai fo tu te ma fai ka no filima i pe ona fianga ye. Ja, wa man ton tau so le titi le manu wali tu man va. Ma ingi sa wan manu du le ba ya. Antonu i fo i ole ava ia i le tele o fisu ia inga. Ja, ele ngai winga o le tang. Ja, winga fo tang to ma ta va le so le linga tang. Ui lo fo ye ese ale ka sa fo i mo ngai fa fi ta uli ya. O le sile vainga le titi le mtanga le ngai pe ne ta o se man manu vainga le. Sui le kau, sui wingo kanga. Ia. Ai aki di kumo i kako hu tau lo lo fa potuina le o tatu tunu ua. Ia o le vainga na le o vai te mine man tu o le tami fo ne to sanga. E se fa le tonu awala pe fo no tau. Tele fo fa fi tau di lunga la vai o le awala. Ia sa tu preni vai aso. Mai o le ati tu pufo i si o vainga i tonu tatu tunu. Leli, ia, tanto tala no ai fa mo monga i lunga o le awala. O ani fa fita uli o nasa whenga ye ma le tātou tanga luenga. Ia, mai lava i le dawa yaso se ia ulia mai fo, le reiva yaso fo. Whaftek vaenga masani leo lo whai ma whawhita uli fo, le ma vaenga lo whai sipisi o tanga luenga, ono i lato uli o 52 tanga luenga le lo pia whatu ina lato tabali. O lo o whai a pia ia le vaenga. Lona lua se man. O i le vaenga o whatu tupula ia le tele la tō le whea i mala o malo sima whea i tonu ta vali. Ia whea fo ia upenga i tonu ta vali. E le tonu whea le vaenga. Ia o le si le vaenga lo whela i wa. Le ngatara la matia i le saonga le mua le tonu la vaia. Ia me se whunutanga luenga leo leo. Ia o le si vaenga leo lo vai se o manua. Whea si tō tele o alo ma whanau telefon. Ia. E lengi lai senge alai o te avali iaonga. Oh, sure. Pena o le laisene mua fo. Ai o i te avale ia onga. O le sile vaenga le olo te le inisi o whawhita uli. Ia ele ngata lava i lungo la wala. Ia whawhita uli fo i e tutonu lava i o sori ngā tūla fono o awhai nei la i alam whanau. Ia mese fo i pēr una la vea ka avale wai le kaval insurance ia i la tūni. Na vili melo le tunu i o whawhangitana mo o sef sosoni fo i le ono vaenga. Ai ono le lea wano le tawapa o le tina fo i le. E momoli le whanau i lea o ngai taimi o le taia. Lea la uwhapea. Ia, o ngā ua sfurufiku. Ia, le la tama. Ia, mangi ia lea lua kole maka inga ngā poleli, inga mamuli ko inga yonke. Lea se silsila ia i le mtanga luenga le tūlanga. Le mawhai una whaatupua le vaenga pe te tau na whai. Mana tua i ei vaenga o le tūla fono e te tau na whaamana maina. Ia lo ma whanau i o lātou lo tūla fono. O le sile vaenga tene na lawe vei tātou tāwali. O mga ala, o no le malama lama o i lātou. E le ngata le whanau. A nisi feo o le tātou tunu lawa ia le o feo soi feo i tāwali e li feo sa o ngā laisingi. O le sile a mea e sere tāu o le anga o lo i ei nisi o i lātou. Le o lo lātou whaia o ngā laisene fo i. Ia, o le whautuanga lawa ia e te tau na whaamanino le lei. Watu futu whaamalo i e lātou lo whenga lunga mai ea. Ia, o le whautuanga pe te tau na whaamamana. Mana tua seo manu. Pe ke whai mai ea ko se furuka ko lo ahinga. Ai e te tango avere ta avare pe ne ta o se furufiku suonga usanga e alu avenga ke le aonga. Te le i o le vaenga o soli e li tūla fono pe a whailea. Vaenga mo muele se laisene lona lua. Na o le laisene mo mua. E le ngata na le anga ili swafo le alo le po le tani i le avo ili le isala. Ia au le si vaenga se so oi. A kupu whavlavi. E le mawhaile mawhafa o sumo le ono po sutfita usanga lea. Ona mawhai ona i whaafoia le tawa le saunga le mua wangi i pēku pusawla. O le si le vaenga. O le si vaenga. E se le e le o iai se mawhau le lor kamiki. Le whana kikian mawhau. Nui ngara whamtalanga o vai e se manu. Sole.
pe la or motowi Mani. pe fi pe sa ka vale pe mai si tangata kwa le yo la verka ka ele ai o ila le mana o mia i le a unga fa le ma fa yala i sene mua man tua le o fengo fie yo le sene mua o le lena o no winga e fa wa oi mai tauna i tangata fo le nga fo le o tu la fono e te tauna i si wo over to male luto sanga o ile le sene no to full license ai se o ia le la fa o worka ngaka le fatu ma wole sene mua tu la fono ma vaenga e saunga le mua i le ngato i la tonu tawale a o le atunu fi malanga i lungo la wala a faila o fautuanga la vai matua a le se modia mai pas mana tua se man pengisi or kupe ko ngir pengisi i fronga kupe ko ngir pasi po se upe a bil fana a lo nga wata una fa se fufanga fo ile le fitu na ia se mo molinga al fana ono le vaenga le fo fa ti ni se fa ya onga ona me kwala ai o kanga kai o ta vale o to ilenta mai ta vale o fo wili e o lona winga e te le yo la afia ngol sangole o sala fo pe afata malal vainga ne o e ta wol vainga le o sala tumlova a faila le wal wat to nei le learna le ai lungo le wala o antu wat to see mana yo na te o masala e o no mawa ile te mi le ai o ai foi la ave ile sala o ta vale le ave le tomititile faftak mana tua la vai o vainga la vai a fai la loi fo le suma lima tau sanga o le atari ile faina ve sala ia o vainga la ia pa ui matua o le vainga pito usilia ona taua o le sala o le laisene mua ai le o maskanga supervisor conditions fa se la kala ai me se la fo i la wa le sile vainga fa tu ina tatu tunu e te tau ona ile mata i tu si la vo ile ile fa atari tua malum ale ai fa se la fo ile sala so o valu se la ia o le sila le vainga ia e ile taimi e de fa longo i kamekira i ki dis fulu ka usanga dia fai o ling fis pauling fo o isi sala o so o lo na winga la o le vainga le se le ta ua e ta una ona sida sile ile tatu tu mana ia o le mele na tupu le lua vestalu ai se mana ona o le sasi o le fatino ina nga lunga fa mtanga lunga leo nga mawai ia na avele sala se fu fatu sanga o le fel fuspa ile lana bili mai ia setasi for tatu tu fa malo fa fafta ile matala le vanga le e fe siding ia se fa mole mole lela ele ngol ma o alo le polo watali ile so marfa o e como po ursa polo po mongia o e tanga te matua le fa foina le tavale pa uya o sala ai se o lau mata fa yo le avita vale pe ona fa mana tuine va yasta ta se ta por kalam o le fa mautino le o fa mo fuspa o le fa na le fo sumar fa su le mata usang o le sfuru bongo nga ilalo o le vaenga le e te tawon fa wispa o e le avita vale lo mata fa yo le o le shiro vaenga ko kongi ka nga ia sala o ila le inda o le sasi le na ye fa aftai fo i wale no wala wai na yuso fo ile fa tino nga lunga le fa mana tu ye ila fo ke ila mo se fa ma lu ko o sasi ai se ta le ta u le vaenga le fuspa ula vaia o le mata fa yo le avita vale pe afe o le fa na ula le fusma le on to sama a lunga ko ye kongi ka ila nga ye sala o le ta vale matua e te lele a vanoa e ono fai e ni molianga pe a fai le ke lo o e lea o le maku a le kan ku ka vale sufa ka usaka e le ftau o le saunga le mula vai e te tau sisi te to al tata o tunu ua o le sasida sa ye se vaenga le na fa sala ina se tama pe le luma sintalwa ave pe se fur ko usaka e le nga ave ka ka u le wor ko on me fafta yelo si sur ka kogun i la yo no podia mo tu tele yo la fianga me se la ava marus piango ko malungo likasto ya te fafta yelo ni sur tato tu lo fi ya vainga le al tele yo fa fita u le lungo la wala la bio tavan e akun kanga benga le
le ai se malama anga le tunu I tulafono le awala. Ala ila isengi. O ila. Ave fatu whaafautuanga ia ila tolo o whaia lai sene whaala tua. Pe ale o whaia ma le wha maunti. E le vaenga a maua o e ono mōli e ur tulafono o whainga o le vaenga. E te taua o na whaiva mai a he ale le ia onga. E te taua o na wha mamana ma le vaenga o le tulafono. A wai lua me iei. E le lei pe a maua sala. E le anga pe ala vea ma ua soifua. Ono le le mana ma o le sila le vaenga e watu whaafautuanga le tātou tunu I vaenga I. A whai lai la vea le ta vale, le tamititi le, le lena, I po le tamititi fui, le se le sene au ta vale, tu monuwa. Tātou tala noa I wao me wa tupu. A whai lai la vea le ta vale, mai mawele soifua o sisi. O I lao le apa ui, e le ululola. Mana tua la e tawana o lia le na whaina I le sunga tulafono. A whapea o whasuli matau sanga le ula vea. E ia vaenga o tulafono I molia. Ai ai fo inisi vaenga e whaitoina mai ono awhi e fo I matu. Walanga e peano ta ua taimi o sola inisi wha opolkala me I tato kalesia. E ufo tato litiu. E lisi makua, kari la vana kun wharon la kuisho wakari angas fufakau sanga. So kari wha miskako. Ko me ia nakala ka whalolo. I pisi furka koa. Le vānanga, a iese me tupui, ia mana tu e mōlia, I lātou ia leolo na whātupui na whanawelawi. Ai te lele a whianga I ono a whie fo I mātua le vāinga le. O ila e tauna fuafua le le ia tātou o tunu. E meise lava mātua. Pe whai me uko kere ka meki ai le lava le tāwale. Whamon mo le mātua e le te tau ona tango le sifuru ono, sifuru fitu. Tau sanga le pe a whaeri se lai sengi. Manko sifuru on kausanga. On whingsu e lai sengi. Tu sa fo ila po mansu el laisine te tau pe no sta ia ingo le laisine le mana tua o so ringa tu la fono te fia te mine nei e ono a fia I o le lumana inga lunga me se la fo le fana fio so ringa ku la fongo ile fai e mu muriange fia ve ma le po te le I le a fia nga ono a fia fana ai sia fata mala ma tu mani si o ma tu la e le skam ki o la fia ve afi ale se la singi fe ne mo foi ku a fai o ia se lai sene mombua ma na ia yo vaenga le no fol matua la o ia le lai sene fo le full license e matolon fa o fana e le ma fai se man o ngo fol ma ku dum ala ka u ku sa or ka cavale fale o no vingala e te taua o na le fa swa va e te taua o na ile mana malama ato o le tangata le ilumai au tafa o alom whana o le sene momo. Lele, mano wha, ya tonui. Fo isi pisi o le nei vai aso tau le te le ni mata upo fo le tuunga. E pe on tulai mai o le matanga. Au teilo. Ya ilonga e asa se aso ali mani whaafita au le whianga I pēr mani matanga. Ya masori ngā tūlafo. Tele e mana tua I iso ngā tūlafono I o la wo o mai lumo le tātou penga ta whailang. E whingi se sori ngā kūlafono lai ping ngā hai kua le o mai. O lo whātupula ia le wha o limo la tunu o ia I lātou o leolo o ave pasi ma ioi. Nei tātou ave pasi. Ia o nisi fo I orkako au Uber drivers fo I palau ave tāwale ia ma taxis fo. E o fo lan tanga luenga leo. O lo ia I pea ni se le tonu o lo o fa o lima tanga luenga leo te me fatino ina nga luenga. Ia e watu a whautuanga le tātou tunu whamole. A whai wa whai akura pasi aki o e whamole le whaere a lunga pasi o ngai le se pasi. Se ka ko ka hawhira kiki ai tumanuwa. O la whau e whtala. O ie pole lunga le pasi. O le pasi se pole le pasi. E pole le pasi. O longa winga na kaulanga amaka mai. Ngā le whainga o le kako kula. Ka manga se kako mea. O le whainga momua. A si le whiere so pasi. So le whako sim whamonmuri. O le si le mea le na la I ona tupul whawhita uli le vai asol nei. O le waku lunga o kanga kale a le whiako si pasi le si pasi se e mo fupoki la pasi. Mana tua ia e te le la le a whaina. Mana tua fo o le si vaenga. Kele le yo kako me akalo kongo le pasi. Te le o tato cameras na weitono le pasi. Ia, wova ai nisi o le atunu ui nisi fo I o tupu mai o le tato tunu u. Ia, tamali I fo le atunu o le pasi. O le maanga ia me fo le leo so mai lunga o kaka fo le le whamangi whamamore le se. Ke le o le vano te vai e te le na... Tu le vano? Tu le vano i.
o iai foi ka wai lola wa pas o foi shock ka favare o ila ke maliere le il fatto non la passi po le taxi o fa fo ele taula tatu tunu ona tatu fatto puina ni sio vivesi pe po ni sa wanga fo pe fike lo ile so passi a fai foi te sila fia wa vakula ku pe SSL sui e iai au wala e whaatino i vaenga i e whaila u complain po lau whaasea. Mani. Ai le olo whao, ni mana tua pēnu tātou tala noa ai. O a upu kalafu. O lua vaenga e mōlea o mtanga lunga. E tulafu no. Mua mua, wa e whaamata. Lua, wa e whao lima. O le vaenga le lele o tele nā whaina le tātou tunu ule la wale ngsa. Lua hako rele ei. Whiwa i lo me whinga runga ai le hei. E te taua o nei ia vaenga fo i e taun whaatula wha na uia. O ala o tūla fonu. Ko me mei kako upa driver sa. O lo iei nisi whi mana tua fo e vaenga lea. E ke oso ele upa wala u manko kongi. E iei nisi o tātou tunu lo whaasea. O esen mamao ne ngau so ia. E te taua fo ilala le leona sila sila le saunga le mua le tunu ia lato lo o whafoina ia. Ia tātou tāwale nei. E te le fo i o le vaenga, wā whaina nei a tātou ave tāwale. Ngot whale ma fo fau nisi o le tunu o oi kongo ka wale ngai, vaenga mō mua, o lo o ngā, vaenga luna lua, ia tulu sa mo mal whafonga. E ngiso e lako e kumko i palpala, e whamon mole o la fo i fia mana, fo i lātou i nei e whamama ia, tonu o lātou tāwale, wā whewhe ingo le tunu. A iela se vaenga e tāpai o e whape e le kaunga e rakukonga. Whamon muli. E iei vaenga e ui, e fo i le vaenga whaila whasea. Mari. E rolo kang fo i whaaleanga tāwale, pe whasi fo i upa driver. O iei nisi o tātou ave tāwale upa driver se le fo o mōli, Ono nisi fo o la fonga wala to be i nisi o pasese, i nisi fo o winga whaale manuia wala to whaia. Longa winga. Ai awala ave iei vaenga i o lau whaasea. Ai ue te whao lima iei. I o disi vaenga kako ave taxi za. E whamona mole ko kongi lau pasesi. Ai rau whamai kua koe ngari nganga makala halu rea ko. E reo se vaenga le leine vaenga. E te taula vaona whamaoni tongina pasesi. Ale ai fu. Se whamona mole kala ngoa wha le lau taxi. Ia ai o le whautuanga ia tātou ave ta avale umana ia o whima basi. O pe ko sa mani pa wale o la foto anga fole ai si fa le ko vilit kas e o mentanga le avila lo pe e foi siaka na mi lo la o foi fa sa ni fa sa ile ka ko fe no impas ya o mentanga lo ngale lo le alo sa wai na foi ni chola tunu mani e senga vidi mer kas ya ko kanga lo ngale lo ai fa o di mai ia mana tua ia e telefo ile ava no ai no moli ai o fam tsinonga ono lo fa o li mai ali imtamata imtanga longa ele ma fa ye ali imtamata imtanga longa lo ona fa tiro ino lo nato tuti pe a faile e tele o sta ia nisio fautuanga e vatu e de termina tu imtanga longa lo e mai sia fa pa ki ko foi onga ke fiu ke kalango ska ko onga ali se mo o no winga mo ila ko le lo onga fa mo lo me kan ngon tanga longa lo ona na ye nisi o so foi metu fa fino tanga longa le na fa oli mai nisi me fa fte disi si mo a tunga ya o fa tino ina la vai o longa tanga longa lo ya o le kam fa me si dim fai me a ire fo de sas piano o fa tu ina tato tudu ave la fa se ha mari o ke ngofo fai wo ye se vai nga wo e si la fio mo le a wa ma wo le e fa tino ina nga wenga avelo fa se al tanga lenga le lo ne fi se fo ne mo se fo fa fita ni manu fa tanya tu mon va ya antonu le fo iwa tantu ye le vai ta wala ta manu lu ya wa va fe fo ina pongi mai fo le fiaf ya antonu fo i wa mo mi ai fo le ki o ka ko hita so i tono mo te mala Dio fo vi ba fi se fa le termine ele fa pi ya se air condition mi se ala me ni o fa le mo tong ya ele fa pe fu la la fa pi ga me ga fa an ko ya le o ka ko pokuma la so tonga vo le pe fa le no to ta sil to ina ma le mo to mana tu le si le va nga mi se le va
ta mauntina matua le fa te tenga le ye man una le to sanga nin se vet ne fu le nei le tatu fan kisile nei to le tatu fali porto se ta se tama mo vi vella le fan ngai wanga par van kis o le fa to anga la va ya ta mo fa na lo ia lo se mai va ngai ya me se le kis e ta tau una ye si aki no tatu matua ta mauntina matua me se lava te mino tau manu. O lisi lea vai te mura tau sanga. E se ala e va ai o tatu ta mamtira matu o mai fafo. Mari. Tu lo sa mama le fafo kanga. Ai sea, ia ono la fo o ye inisi o mai o le tino, ia o fai visi manu nu. O le ngaluenga la le taun fer tatu tunu. Pe ona tatu tala noia tatu por kalaimu vaitu. Le fai o mara te minei. O lo ye ia nisi o lo mawatu. O fai si le mauna mani niu tonu o la tola o mamauta. Ona e lo i eise tasio sakina. O te whaaftaini so la tunu o lo wala o mai fafo. Whamana mo lea pemwhenga saki fo siok ta maam siok tina. Le wo ufiu e video ku iai. E te le lea wano e mawhai o na whai e mtanga le ngalif sosani lea mo o samo. Pe a whai le lea isi si o lo wai ngene ni usi lo wa mawhai o na alo e saki lom to matoina. E le ngata fo i ta maam tina matu. O ila tolo iai ia mana o mwhaaptoa. Me se la fo ila tolo i mo le ngasi o le mawhau. Kau ngai sisi lato te mafuta masiaki fu le mo lato sango le mu o le sivaenga e tirtilo mtanga lo ngale le te minuto sang seman o le mau soifu alo mafana o pipi taimo le malulu o mana o matu lato te mo fa tasifulini ma fanfan wa vele ma vaenga o tau mia le fana mo mali wa o le sivaenga le va ia le va sone nei man va son se va nei o le mau so fu alum fana i ka ko driveways e le fana la na le ntula mai yeah no mana tua o ke mire ko se lo ka vale fa mauti no le le o la uma tu lo sa o mo fu ia ka ko ki o ka i lo o ka fa mari vai te mino le manu e pu o ai te tonu ta vale pu o ai te ata o le fa tu wanga fo i fa mo mo fa ka mi lo kasi ai lo sa se kilo na ka vale pelo inisio alum fana light to si yaki to tono fale fa mautino lo tun tamiti ka ngolo la ile o lo fale sa le so ta vale o le si vai ngolo vai o le mi afe to ta vale fu le umana va tutta ma putina ai o so fi mal fana fa mon muli kam fa ni fa te ten vai ngale al ma u so fu fana o se man o fa la vela ma fa yo no pui peita fa tamala mo la to fo longo fo fa se fa mo muli ku le maka TV fa longo ma ya ti am se man e ka nga sa se fa ile fa na ye lo si se lo ai ngola tu muli fa mo mole sa u vai ka me ki masaki ka vale fa mo ti no le o se fer va ngale wa le si le va ngale o vai le vitamine o la veo fa na u driveways ia e fai la o le whawhita auri le mo soifua. Aure te le ia na fianga i mafo whawala i ma. O le vaenga la le whamon mo le ia le tātou tiru. E te taun sisi la te toa i vaenga ia. Le koe a erka kua ongo le vai sofo. E te tau ana sisi te toa i na ia sui te toi o le alo fia le whanau fu le leo e ka whau i tātou shopping center. Ma tua whamon mole o ma le whanau. E se le tau o le vaenga lea. O le si vaenga lea o whaisi vai i le te mini. Le fua maka koe o lau karepe whalolo, ram rates. Koe anu fui. Le ua maka whun koe sau. Le si le vaenga lea o whaisi su ngal mtanga lunga le leo kan whai koe su. E le si vaenga ni e whai titi ai. Ai o le vaenga pito silion tau o le vaenga le seuman. Ram rates ni. O halo ma whanau tala voulaiti. Mari. Samoa. Whai ke siri dei whairo mo oka o ke ar te furu kai au. Ai le o ka meki rea onga wa te tauna e fsininga po whi ka meki. Whai alo lea onga wa tauna e vili nilum tanga luenga lelo. Whai wa ke are fiku lea fia whire i o marika meki ki po sfulu luarpo. Wa lewa na tauna e vili nilum tanga luenga lelo lo whamormore o lea li i lea le o lea i mai. Wa o le telo taimi e seuman. O se furu koru, furu fast, furu fitula o whai so ngā tu la whono nei. O lo na winga la. E te le le avano e le lopo lo wano le si le ana anu i whaatino ino so ngā tūla whono i ono na winga. Au te whaatali lusu mar whaitula Mali. Ke lolo ua le kama ki kiri whalu wa tauna bini mtanga no ngā lolo. Antanto hei pele mtau pule ali tumuno. Ya tonu o le si me le whai e tamiti me. E fio e whaka e ka ipe whape i me le rangonga i le kemi le whaakingo. Sale. Antonu le teimila le malawa no le.
Ia vi folo i musinga fo kuanga fo le po singa midi da ki. E se tasi o alo le tunu o la o le ta o le suafa. Sfun ma le lima tausanga. Le na mai tonu le o tatu se la o i o loka. O no vaenga whapea. Ia no tala no le iai. Ia e pio ne tau seuman. Sa mai longa langonga o kilo a fo le o iai le mea mau le vai o la ubu. O fesiri lo iai a kau mai soli. O le maangai ai o le mea whamenga mauai a mai a ea lue whatino ia le vaenga lea. Nga mau le mea lo vai. Le la ngā lo whakino tonu ngā tō. Ai ua pēr ka miki o se kau vai. Ia whapea ai se mea maangai a fo le ai whaftau o moho lava noa mā te tala noa ai. O le mea pito si lino fisi. Kailo iai le ua fiu siaki. E le toi o mai tonu le o se lanjanga lunga leo la una i lo le so le le e se arfiki fa fo e sa un for pasima e o fautuanga la ta tomatu fai wo ye yalo ma fa na wo fai esa finka te no vala o se so sani mo alo ma fa na mo i mala o no lo ye inisi o vai ngolo tua ia i matua ia le fe menga i mako so le yo la ma ko me la fa ye fe ma ko ka fi ka mi no no winga whaisenga luenga alofa, wata una fsota e nisio o le tātou tunu. Po nisio mtanga luenga ale malo, e mo i se fsosa ni mo e marainga. A wala upo monia, kailo iei sau kilo. A leo watu lo ato ni lilu vai aso, wa makan koe e me lunga kako ran rates, a e lo iei ia le vaenga whapitol mtanga luenga leo whai iei susu nga mal me fo i whaftai iei. La e whai mamaua. E whai mamaua mtanga luenga leo. Lona winga la fa mon mole o le sivanga le ta uai so ole run rate markare pe fali a faiola e malanga isemia lungo kwa o lungo ai ina e ni se sa we vai lo fale ma sia mai ina ya alo fi so nga tu la fononi le sivanga seuman ina vai a solo nei ma nei fo i vai te mo tausa te le yo vai nga fo i lo a fi e le ta tu no e mai se la vale va ai inisio vaenga fo io tu la no le ta o fa peritani o le custody order. Mana tua o le vaenga le se umana. O le vale fa le urungari a fia e matomi. Fia mal fana. Ia tal fa te i a fa o yesi urungari o le o tetea. Ona mai le o le mali nga ma le tu la no se mangu. A songa fua ka u le aso lulu po las falele o ye tamai. Ia o le weekend. E ave tamaiti i lato tina tino sa mo mal fa a fai wo ye se fa tonu nga ma se polo inga fa pia o le foto ngai ma tu fa mon mule usita i ar polo inga le ai se o ye ni se evacua las falile o kupiki mai la o fiu i ar matu o le wo ko e la ngona so fu o le ko moria mai te le yo la afianga yo no afia o ile ar sa e ave tamaiti le weekend e kere ungo koe mawai ka me ki ele taimidea. O se a, o ele usta ia le polo inga lea. A fai e ise vae, ka tala fata i taipo ise vae nga ua ma irika ma giki, po ure e fisau, e te tau ana e fisau tai. Ia i lauto lua, po o lea sa alu ono no fata se, o ka me ki le pia marira uloko, fai se fetu na inga. A ele ono no fofo le makao fika maki. Fiule le su ala ko so le si va si pitonu oni usili wa te le la fianga e mafai ona fa le anga ina le tu la fono le polo ingalia ai le ko va yelo o kami ono lo to tele tato o tunu ono vala mai mana tu o i fo mal si anga mtanga ngale lo la lo tu la fono pe a fai o i se polo ingalia e mafai ona atu mtanga lo ave se amita meti to fa foi i le sa tau no foi tamiti ono le tele i o fa fita le se manu te minai mani o lo i tele ngari i foi mana tua ele fenga solo ma ave fafo o le fautu anga foi mo lato o le temi e fai i fufuanga ia fituna i loia e ka fenga i mavaanga e ka le pura alert foi le petu i on mala vale ona ye ni sorta to tunu o lenga ko so la mga mai ai maua mai o ila e te tau ana usta ia pe polo inga ia fa ale tu la fono e le va fa le lunga di malfana ia to no si tu le e se vorga ka ngai fo ko inga o e nga va nga me va mai se no mai ia lo fa mai ko e penga e di se me ke polo fu le mela le la tu point
ia ngā lule o kaka ngai whau kua ki hau. Ai polo ngai lo, la mau i kula funga. Saole. Tato vangu mulu o te watu tato tenis. O lo fatu tupula i ele pule soifua. Talo fai. O lo fatu tupula i ele pule soifua ia le mato watir ila watir tilo wale asalva ia so se man. Fu le ma o soifua. La tonga tau sanga le wo i tanto uli tu. Fasu malvan. Tolu sumon tupu fit se fulu. O lo fo i la to vo le po se fulu mon tupu tau sanga. O yolo no winga ni fa pito nga fa se tau sanga stas. E de fa pito nga fa fo ile ai. Pa wale le mato tiro ile vale ko se fulu ana ile ono se fulu po fitse fo yesto telo ile to ile vale ia o le foto anga le vai a fa ni fa fita o le tono lo ai ngolo a fa ina i po a fie lo ma fo fa tau sa ili se so ani po se si tala no ia e fingata ia se manu na mate ia to tele wingo ila to lo ia ngas le ma fo fa mo ma fo fa tino ina le vai o le fa no anga le ono lo fa ia si to tele o le soifu le ma wo e mo ia pe fa mai e fu e ila fa yo ni sila nei pe 4 miliona pe 5 miliona ai pe nga o se fulu pe se lau fu le vai i le tausanga o se numero tele ale numero o le foto ngala tatu o tunu tala no si tanuina tala no se tangata e mala malama le i vai nga o lo tupu ya te oi ano nga fu ia fi mo so kan fu le ka ko ka die mo le ngo nguska ko ki o le si vai o bone e fa pena o ina i to inga fa fita wina saole sema e malisimia o bone e fa pe o lo fa fika o li fa fika o piko si yang ankele la langile ni saole e tele tu fa fita o li o istangat a la la va como foi e fai le me te tawona fa e fo ia ina fa fita e kau so aku e se manga ko ri le tatom ta puri o le sile a fautuanga telo tato matua avala au mai sole fa matala mai le fa longo ka o ka makiki pe la na itawa o la wa kala fa ye e tilo i so nga tu la fo no la fa ye ska makiki pe a fu ka makiki o le fia le fruipu ele se fa fica uli media ole o ina mana tu ele ska makiki kele le afia ngol ma fo fo vanga tatala no lo ya afia ngala vai o le ma fo fo malangona bene tawa o telo tangata e kukusa fa fica o le sesenga o awala nga lue fo ia fa fica o lo fa fica o a ko ngi ka ilo pe kusa ma fa fica o le tangata o fa fica o le tangata pe ne tawa ai longa e so yo fa fica o pa wale o leva no ese o le tala no fa soa ia vai mai ni fotuanga fo ni vai nga fo ia fa fica o le aka kala ka ko lenga se man e le tato telefoni vala au mai le tunu pe a fia mo se vai nga se fia tala no e fa pe ka un ka se vai tipolo ia io asinga ngofo ila lo mo singa i kula tala no fa so hai ako ngue mai o mafakianga ma o se ka dio foi mafakianga ai o le avanoa le sa mo te tauna tatu fa ngaina e tala no se tasi walu monga se ma o ke fai ako o yo ke fai kala mani ni ke wa le sida vanga le polo le tunu se ke o ka u ko vanga le ai o ko kala ande ai o le fautu wanga foi mo ila to o lo fa funga i fa fita o lionisio wo ai no foi fa mon modi tawana e fa lo ngi alo la to tampo fu na ina ia awone ino e to tele ai lo ka nga e ika e fa panga no tele le afia ngol mai ngada o tatu numero ma sa no o tasi o valu fai e fa ka ngo ai mari ele o se fo ma yo le ma fo fa o stanga te saltan no ma ta fa soa o nga ma failo nga mo se so ani fo le inicio o ine ngato maftanga fo ile i tonu lava your community le poni si fo mtanga lenga le malo e mafayono mo se so sa ile se so sa mo maftiang ai we ker ko kasinga oi le nga etele le afia nga yo no afia i irto tele da tunu ma o titilo le sile va nga le o tu mail fa fita le o pulo so fu ma le simia ele pe yo o singa senga se fo ye e tonga tale tonga fitinga ia pele maua fo i se fofo a wai o le teimia fa so i fa fole mena ma mo foi lo
si ke whaanonga kulo ki ngō mama. Ma kua I mama la ua venga. Taole. Ea, wai, ai no fone ia mai whape. Oi, ngā o ua le kupu e whawhika auri. Ia ngai whakule le di ie aisha e me ua kupu e le me ia tia. O lai ke whaanonga foi le lauti. O lai musu mai le anga ngau le. Alu e kalangoa ia. Alu e kalangoa ia pai. Alu e kalangoa ia la whai. E uma kolole ngā. Na e va ile I po le ale mena ma mafai lo lo tum lo ma vo. Se ke va ko ma kwa ku ma mai. E ka kanona ile ali. Ai fa so I lo I le ka kong ye di tum lo. E se le tau wal vainga le a wali si le vainga se man. E te tau wa ona fa so o la kuna. Mari. E le vainga fo ile le na va tu fo ile le fa fo tonga ta tu tu. E ma ula ve ngo ka ka ngoa. Mari. So pankeke. Yo. Pere e nguri pu vai. Aulo o maua lewa no e whaaso ai. Pengo ka urke meo sola. A kunga le maua ke o se kali o whaafika auri. Au yeini se me whaiona o apate e fu lele mo se sosanti. Au le vaenga pito silin taua. E le ai se vaenga e le ma whaiona foia. So whaafika auri a. Whaiona foia. E le ngata lawai e lota foi tantonu na whaakewesiano. Au tantonu nga foi lele wha tangata ola tangata tātou te mafuta. Mai rona ngonga vakuro rona ngonga ai le fia manga oia e liso lo mo se ikula ka kana ngo posa vai kula ai o le fautuanga sa mo fa mo le tau fa so matua a fa se fa fita u li no I le fana sa le kiki e se o le de la vili mission tina le lovas kalon o le sia ngara kwam e fa kulo longo market fongi se kala ngo ko la kwam ia le ala se umola kungi te vile ni la fiafi se va kulanga me alofa wa le ngafale mati o mala kwam ai uska I ma ku ma fa le la va ya sole o le a o ai I o le school holiday mo la me alofa o va enga ia se le taua fa ftai ma tu o vala o mai wa le na text me lo mo fa mai le ia le vai swa o ngala kwa malua ya faftai fo ila tali pe fa funga me ona matu mo le ko faftai ila tali I ona le sta I fo ima ya la mo la kula ka pengan me ala fa kwa o vai nga ia se man e fa ale ngo ye diskanga ka ai es le taua o no winga e te taua matua po nisi fi o tatu ai nga afa ini fa fita uli fa so se tasi te sila fia eu no mau se fo au ki fa so ka kara ya o fa nei fo tuanga e mon nei fo I va ya so ta se man e mai se la val va nga le wa fa ya se o popoli lo tilo la va e va ya so ta itas ki ale asalva ya so mal ma wo se fo no pule le tano fa ya fa malo an tu mo fa so le va nga le fia tu mo va ya tonu walong pu ile pa ia mal tanto tu se o le fa so ala va mo wai le fo so e tu uma ina fu se avenga ma mafa o nei te fa pe o na o ya I lanu le langi wa ku pu se me fa pena ia malo le ilo ele inga pen ku pu foi se ma o mo tu mo va na tula ya o le ala wa ma fo I mai ma isa ko le confesse ka sui ai ko e pe isa ko e avenga ye o le mkanga le ngo so fo ma no lo se ka mu ka mai o ta vale ka dio isa ko ai tawina ia te to le tuolo so fo so man to wole na ia so asa ya tanto to fisile fa ye foi le lunga pe nga no le ya maru ye le fenga ye mala singa ya ile fa ungo le ni ya so talo sia ya ole ale tu mutu mwantu le malo le tu no fo ile e ma fan no hota o ke le sia vai si so tato tu walo ki amakangi umaro kaliki wala ku le sia ki ya mo e poku po mai e le tu la fia fi mo li fa tai na to fa se manu fa fo tato ole fa sala la fa tai sa mo in le tele ino fo tato por kala me yo to la mo ta ya wa fo ia ni se va nga fi ma la me tu la fono ta ya e le tantunga o lo mo se so sani mo tato tu tas o tato numero le pe e se fa la fa fo se mana mia e se so sani mtanga longa le te mi nei tasi olima pe e se fa la vila ai le se fa la fa fo se mo lo tas tasi o valu faiva e rim fen kenso yo salari se na le ave sa ko lo ka e mo vele so sani mo tato tu no ila wa ya tau fa mama mai ne me se foi vai ngor tu la fo ne fiafi Ele tu I love saying on the year so fa for the weekend. Na to fa se manu fa pe for so ya Isaac ya mana yo lo ainga ta tu filo il verso fo mo
ia soifo So for ma ia manuia le tlenga ia tu mo siki a sule sunga le sa Tunisia pe ona e fa fonga mai mai mo mai fo ia le polo kalame o e mala tu la fono i le fo ia so numero telefonio le olu tasi vatasi o vanu fai va olu tasi vatasi o vanu fai va taimi fainga luenga ia ele taimi o la se i fa se mano longa sunga le sa Tunisia nga fo ke fa le ve koi ia la fo i ka fo nga yo nga ia fa vitauli ai se ia uli le vai fo